Genesis 33 and verse 8. Kung nasa amen? Amen. Tanang manindog paliw para sa pagbasa sa pulong sa Diyos. Magbasa ta verse 8, 9, 10, and 11. English una. And he said, "What meanest thou?" Ang nagastorya diri si Esau, nagastorya siya ngaton ni Jacob. Bago pa sila nagtagbo human sa 20 years, wala sila nagkita sa usag-usa. And Esau said, "What meanest thou by all this drove which I met?" And he said, "These are to find grace in the sight of my Lord." And Esau said, "I have enough, my brother, keep that thou hast unto thyself." And Jacob said, "Nay, I pray thee, if now I have found grace in thy sight, then receive my present at my hand. For therefore I have seen thy face as though I had seen the face of God, and thou wast pleased with me. Take, I pray thee, my blessing that is brought to thee, because God hath dealt graciously with me, and because I have enough." And he urged him, and he took it. Pasaya verse 8, ug siya miingon, "Unsang ipasabot nimo pinaagi sa tanan niini mga panon sa mananap nga akong gikahinagbo?" Ug siya miingon, "Kini aron makakaplag og grasya sa pananaw sa akong agalon." Ug si Esau miingon, "Ako adunay paigo, akong igsoon. Ibiling kanang imong nabatonan sa imong kaugalingon." Ug si Jacob miingon, "Dili, ako naghangyo kanimo. Kung karon ako nakakaplag og grasya diha sa imong pananaw, nandawata ang akong gasa sa akong kamot. Kay tungod nga ako nakakita sa imong nawong, ug ingon nga daw ako nakita sa nawong sa Dios, ug ikaw nahimuot kanako, dawata ako naghangyo kanimo ang akong panalangin, ang akong gasa, akong regalo nga gidala nganha kanimo, tungod kay ang Dios mitagad nga dagaya sa grasya nganhi kanako, ug tungod kay ako adunay paigo." Ug siya miagha kaniya, ug siya midawa niini. Title of my message is, we read the phrase twice in the verse 9 and verse 11. Just 3 words. I have enough. I like those 3 words. Ako adunay paigo. Magampun na ta. Thank you mo makalingkod para sa mensahe karon hapon. Heavenly Father, would you please bless the message? Now, Lord, you know I'm tired. This morning was a great day, but it's been a hot day and a busy day, and it's kind of cooled down a little bit with the rain, but I'm tired. And I pray, God, you'd fill me with your Spirit as I preach your word tonight to your people. God, would you encourage our hearts regarding this important subject? Holy Spirit of God, please work in our hearts today. Make us a happy, contented people. We pray in Jesus' name, amen. Pwede ka mo maglingkod. Ikaduha, nining nga storya, nakitaan na to ang mga pulong, I have enough. Ako adunay paigo. Kana usa ka perpektong pasabot sa pulong kontento. Ako adunay paigo. May I say to you this afternoon, one of the greatest days of your life will be the day when you finally say, I have enough. Ako adunay paigo. I have enough. Basin wala na ko nabatonan ng tanan nga akong gitinguha. Pero
ang akong nabatunan, paigo na. Ang akong gibatunan na, kana nga, gipanghatag sa Diyos kanako, kana paigo na alang sa akwa. That is contentment. It's enough. Walay lain butang nga gikinahanglan nako niining kinabuhiya aron magmalipayon ko. Ako adunay paigo. Christian, can I give you some of the best advice you're ever going to hear? I'm not going to really preach the story. I'm going to preach the theme of contentment. But I'm going to use those three words. I have enough. Si Jacob nag-offer sa dakong regalo nga to ni Esau. Hundreds and hundreds of animals. Mga karnero, mga kanding, uban pa. Ug si Esau nag-ingon, imo nga lang ka na. Paigo ako. I have enough. Christian, if you want to be happy, stop looking at all the things you don't have and tell yourself, I have enough. Ang kalipay dili makaplagan diha sa pagkuha sa tanan imong gitinguha. Ang kalipay makaplagan diha sa decision nga makontento niana nga naana. But godliness, 1 Timothy 6:6, but godliness with contentment is great gain. Apan ang pagka-Diyos nun, uban ang pagka-kontento, uskadako nga ginansya. The greatest gain in life is contentment mixed with godliness. I have enough. I have enough. I have enough because I have enough because God knows what I need. And I know that God will take care of my needs. Pwede ta musulti, paigo na ang akuha. Tungod nakasabot ta sa kamatuoran ng Diyos na hibalo kung unsa atong gikinahanglan. Ug siya nagsaad nga magatiman sa atong mga kinahanglan. Wala gyud siya nagsaad nga mohatag kanato sa tanan natong tinguha. The Bible does say in Psalm 37:4, delight thyself also in the Lord, and He will give thee the desires of thine heart. He shall give thee the desires of thine heart. But He never says He's going to give you all of them. O dili siya mohatag kanimo niya nga dili mayo para nimo. Once in a while He does, and it's not good for us. You remember the story? Actually, it's from the Psalms. I think it's Psalm 105, where it says, they lusted exceedingly in the wilderness. Sila nangibog sa hilabihan di at kaming awan, and He gave them their request. Now, lust means they wanted something God didn't want them to have. And He gave them their request. And then it says, He sent leanness into their soul. That word leanness is translated pagkaniwang. Nagkuha sila sa pagkaon. By the way, it was talking about food. We think lust, sexual. No, it's food. They wanted meat, karne. Gikapoy ko, kanunay na mga mautan lang, ganang ko sa karne. And God called it lust. Gikapoy nini nga tinapay, ang mana kanunay. And He gave them what they asked for, but then He sent leanness into their soul. What does that mean? Niwang ang ilang kalag, wala na tagbaw. Wala na tagbaw.
Philippians 4:19, but my God shall supply all your need according to His riches and glory by Christ Jesus. Apan ang akong Diyos mutagbo sa tanan ninyong panginahanglan, sumalay nga to sa iyang mga bahandi diha sa himaya pinaagi ni Kristo Jesus. Now, I want you to notice very carefully. My God shall supply all your what? All your what? Okay. Pwede ba kumusultin yung unsa ba ang atong problema? Alang kadaghan. Alang sa kadaghanan sa mga Kristohanon. Can I tell you what our problem is? English una. Can I tell you why so many Christians aren't happy? Can I tell you? Most Christians can't tell the difference between a want and a need. Ang kadaghanan sa Kristohanon wala nakakita, dali makamatikod sa diferensya sa kinahanglan o tinguha. Kapuyot ta sa kalibutan karon nga nag-focus kayud sa comfort. Everything comfortably, lingaw-lingaw. Di ba? Hangtod kita mo dawat na sa bakak nga kining tanan diri mga kinahanglan sa cellphone, kinahanglan ni ini, kinahanglan sa bagong sa ninas, bagong sapatos, kinahanglan bag-o. Is that a need or a want? Say, well, Pastor Mike, ang Diyos wala nag-atiman sa tanan na kung mga kinahanglan. No, He just disagrees with you about what you need. First Timothy 6:8. Turn there, please. I read 1 Timothy 6:6. Let's go to 1 Timothy 6:8. Here we have God's definition of true needs. 1 Timothy 6:8. 1 Timothy 6:8. Kunana, say amen? And having food and raiment, that's pamisti, sapot ang translation. And having food and raiment, let us be therewith content. Ug sa nakabaton ug pagkaon ug sapot kita pinaagi ni ini kontento. Here we see God's list of needs. Food, that would include water, and clothing. This is nice, but it's not a need. Now, it helps you tonight, kay kung wala ko nag-inom ni ini, murag dali ka mo makasabot sa akong Bisaya. Dali kini usa ka need. So, kinangay tabo. Ang Diyos mohatag na to kwarta o kita maggastot niya na para sa mga tinguha. Dayon magbaso sa Ginoo nga wala siya nag-provide para sa atong kinahanglan. Uska cellphone, dili uska need. And most of us, yes, we use cell phones, but Jesus didn't have a cell phone. Si Paul walay cell phone. Maybe that's why he was a better Christian than us. I don't know. Having food and raiment, let us be there with content. Ang basic needs of life kana nga gikinahanglan alang sa lawas nung kinabuhi. Si Jesus nagsulti sa priyong nga butang sa Matthew 6. Turn there with me, please. Matthew 6 verse 31. See, ang Diyos na gayon, my God, what Paul said, my God shall supply all your need. Say, well, Pastor Mike, nanghinahanglan ko og kwarta, pero usahan Diyos mosulti, no, dali ka kinahanglan sa kwarta, kinahanglan ka sa pagtuo. O kung ako mohatan imong kwarta, dali mo tubo imong pagtuo.
ang atong pinakadakong kinahanglan ang espirituhanon dali ang lawas nun ug ang Dios mo gamit sa mga lawas nung kinahanglan aron mo tabang na to diya sa espirituhanon. Am I making sense to you? I have enough. Matthew 6 verse 31. Kunana say amen. Therefore take no thought saying, what shall we eat or what shall we drink or wherewithal shall we be clothed? For after all these things do the Gentiles seek. Look at this next line. For your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Busa, ayaw kabalaka nga nagaingon. By the way, that is correct. Take no thought does not mean ayaw paghunahuna. It means ayaw kabalaka. That is correct. Busa, ayaw kabalaka nga nagaingon. Unsa nga mong kanon or unsa mong imnon or uban sa unsa kita mabistihan kay subay nining tanan nga mga butang nga mga hentel nangita kay ang inyong langit nung amahan na sayon nga kamo adunay panginahanglan sa tanan ni ining mga butanga. Notice wala siya nagsulti ang imong Diyos na hibalo. He said ang imong langit nung amahan. Why? Tungod ang amahan ang naay responsibilidad nga mag-atiman sa iyang mga bata. He was using the family illustration. Kaya ang amahan ang naay responsibilidad. O ang mayong amahan, dili magsalikway sa iyang responsibilidad. Magsakripisyo siya aron mag-atiman sa iyang pamilya. Your heavenly Father. Listen to this statement right here. A lack of contentment a lack of contentment always points to a lack of faith in your heavenly Father. Ang kakulang sa pagkakontento kanunay mopakita sa kakulang sa imong pagtuo, sa imong pagsalig, diya sa imong amahan. Did I say that correctly? I think it was close. I feel like I messed it up a little. Contentment is a faith issue. Ginoo, nagatuo ko nga ikaw naiguman ako, ikaw kang amahan. Nagatupod ko nga ikaw nagsaad nga mag-atiman sa tanan akong kinahanglan. Busa, kung kanaay mong saad, ang imong gihatag na mao ang akong gikinahanglan. It's faith. It's faith. Go to Matthew chapter 7. We're in chapter 6. Go over to Matthew 7 and verse 9. Matthew chapter 7 verse 9. Or what man is there of you whom if his son ask bread, will he give him a stone? Or if he ask a fish, will he give him a serpent? If ye then, being evil, I love how frank Jesus is. Nagtanaw siya sa tanan niyang disipulo, giyang gisulti, kamong tanan dautan. You're evil. You are harmful people. You sin and hurt people. You are evil. Pero bisan evil, if ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask Him? O unsa nga tao nga na diha kaninyo, kinsa kun ang iyang anak mangayo og tinapay, muhatag ba siya kaniya og uskabato? Si Pastor Mike na lang. That was a joke. The next one's the fish. Kana gayon ang isda, kana dali ikahatag. O kung siya mangayo og uska isda, muhatag ba siya kaniya og uska biting pasin. Nan kung kamo ingon nga dautan, nahibalo unsa-unsa paghatag sa maayong mga gasa ngadto sa inyong mga anak, unsa pagkalabaw ang inyong amahan nga ana sa langit nga mohatag sa mga maayong butang ngadto kanila nga nangayo kaniya. Ang amahan ang mag-ati man sa panginahanglan sa iyang mga anak.
But watch carefully. Siya ang nahibalo unsay gikinahanglan sa bata. Ang bata wa kabalo. Ang bata ganahan sa ice cream pero dili kanang iyang kinahanglan matagadlaw. By the way, kanang rason nga daghang bata sa Pilipinas na nawala na ang ilang mga ngipon kaya ang iyang kinikana mihatag nila sa iyang gusto imbis sa ilang gikinahanglan. Parents, make your children brush their teeth. I'm serious. I feel like I shouldn't have to preach on that, but I do. Pugsa. If they don't want to, spank them. You say, Pastor, that just seems ridiculous. Really? So by the time they're 6, what's the word? I can't think of itom na, nabuwak na, pagkaluoy. Make your children brush their teeth. Do not give them sugar every time they ask. And do not give my children sugar every time they ask. Listen to me now. Ang mahigugmaong kinikanan, muhatag sa gikinahanglan, dili sa gitinguha. Ang bata ganan sa candy ug ice cream kanunay, pero ang kinikanan nagsabot kinahanglan siya sa rice ug sudan. Basta lang dali isda. Labaw sa tanan kung dili bulan. A wise parent gives a child what they need, not what they want. I got news for you. Ang Diyos kabalo kung unsay mong gikinahanglan ni ining panahon na. Say, but I want that. I think I need that. And God says, tinuod, lamit na para nimo, pero muguba sa imong ipon. Kung ako mahatan nimo daghang kwarta, lamit gyud na, pero maguba ang imong pagtuo kay dili na kinahanglan nako. Pila ka Kristohanon nagsalig gyud sa Ginoo hangtod nakakuha sila sa nindo nga job na dakong sweldo dayon magbiya sila sa Ginoo ug magukod sa kwarta. Sayang. The simple truth is, most Christians do not have enough faith to handle lots of money. Una sa tanan, ang garbo mo sulod. Mag-feel na, ako ang mauswagon. Basta ako akong sweldo. Kaysa tanan dari. Murag akong tayad, maglabaw sa tanan. Dili ba ka na itong huno-huno, pagi sa huno-huno? Pagkalaoy ninyo, wala mong kabalubisan unsa. Akong mauswagon nga negosyante dari. Ang garbo mo sulod. Ang garbo mo sulod. Ang kumpiyansa. Ang pagsalig sa kwarta. The Bible says, if riches increase, set not thine heart upon them. For riches surely make themselves wings. They fly away like a bird toward the heaven. The simple truth is, most of us can't handle. Our faith isn't strong enough yet. It takes, listen to me, it takes stronger faith to have money than to not have money. Kay kung wala kay kwarta, gipugos ka, musalig sa Ginoo. Or, musalig sa 5'6", kana man. By the way, I'm pretty sure that's a lie. It's not really 5'6". It's like 5'8" or 5'10" in reality. Listen to this statement. Sa atong kalibutan karon, nahimo natang nalibog kayo
Kabahin sa diferensya sa panginahanglan ug tinguha. Dagang butang atong gitawag kinahanglan ug Dios mo lantaw. Dili ka mamatay kung wala na. That's a need. If you don't have it, you die. I got news for you. Kung makrack ang screen sa imong phone, dili ka mamatay. Hapit na, pero murag dili. Basi mamatay sa broken heart na lang. Unsa kung buhato, wala tayong Facebook? Basi makabasa ka sa iyang book. If you want something, and God has not given it to you yet, that means that He, the Father, knows it wouldn't be good for you, the child, right now. Bisaya, kung nakay tinguha, o kana nga butang wala pa gihatag kanimo sa Dios, wala pa gihatag sa Dios kanimo, kana magpakita nimo nga ang Dios nga mahan na hibalo, nga kana nga butang dili maayo alang kanimo nga niining panahon sa imong kinabuhi. Nga naman wala siya mihatag nagkos mas mayo nga trabaho, mas dako nga sweldo, kay kana dali imong pinakadakong kinahanglan karon, ang pinakadakong kinahanglan maong pagtuo, ang faithfulness, ang kalig-on diha sa imong kasing-kasing aron kung mobot ka sa panahon nga naay success, naay kauswagan, dili mahugno ang imong pagtuo ug mobalik ka sa imong daan na andan. If God hasn't given you something you want, He knows it wouldn't be good for you. Dili maihap ang kadaghang sa tao nga naguba tungod sila nakadaog sa lottery. Not in spite of winning the lottery, no. Because they won the lottery. Daghang tao maghuno, if I could just win the lottery, millions of pesos, it would destroy your life. The only thing worse than wasting money on the lottery is winning. Kay magsalig na ka sa lottery imbis sa Diyos. And all that money that you got outside of God's will, He knows kung ako mo hata kaniya, maguba girang yung pagtuo. Ikaw maghuno-huno, okay naman ko. And then maguba ang kinabuhi. I heard a story of a millionaire in Texas. Already, negosyante, rancher man siya, hundreds, probably thousands of cows. Dato gyud siya, millionaire na gyud siya, dollars, not pesos. Millionaire na gyud siya. And for some reason, this moron still played the lottery. And he won big. $300 million kapin. That's a little more money than I make in a year. Just a little, gamay. Just kidding. I will not make that in the next 10,000 years. Pasing sa langit. Tanaw na to. He had a granddaughter, and he loved his granddaughter. But his love was not, dili maalamon ang iyang gugma. Siya, ganahan muhatag siyang granddaughter sa bisan unsa. This goes with the message too, doesn't it? He was giving his granddaughter $2,000 per week. Dili ka mo makasabot niya na. Ang akong unang car, wala may abot sa $2,000. Nagtigom ko 2 years, 3 years, nalimot ko sa kadugay. Nagtrabaho ko, nag-construction, nagtigom sa kong kwarta. Ug ang akong car, ang presyo, wala may abot sa $2,000. What is 2,000 times 50? Let's just say 50. 2,000 times 50. I can't think right now. 100? That's all? Okay. Oh, duh. My brain's a little slow tonight. If the exchange rate right now is still 55, he was siya ang lolo, naghatag sa iyang anak nga babae, sa iyang apo nga babae, 110,000 pesos per week. Per week. Hoy, nindot yun. Dili kayo. Nanguyab siya sa uskabuangon. Silang duha nagsulay o mga droga. O human sa pipila ka bulan, siya nagtanaw diretso sa iyang lolo, naging kaniya, wala na ko ilabot kabayan sa kwarta, ganan ako sa droga. Nag-overdose silang duha o namatay.
If God hasn't given you something, kana ang yang gugma. Ang amahan kabalo kung unsa ang maayo alang kanimo. O kana nga lolo nag-alibay-alibay. Na mga tao nga tanan niya, dili pa ka maghunuhunan nga. Grabe, kasi sobra kayo ang imong gihatag niya, 2,000 per week. She was a responsible girl. No, she wasn't. Pero ang atong Diyos, dali gayud maghimo niya na. If He hasn't given it to you, it's because He knows it's not good for you. Turn to James chapter 1, verse 15. James chapter 1, verse 15. James chapter 1, verse 15. Kung say amen. Give another second. New Testament. Hapit na katapusan sa Biblia. Kung say amen. Then when lust hath conceived, it bringeth forth sin. And sin, when it is finished, bringeth forth death. Unya, sa diha nga ang kaibog, nakapanamkon na, I forgot to correct this translation. I'm not gonna correct it. Nakapanamkon na kini nagadala og sala. O sala sa diha nga kini na buha na, or more like mohingpit na magadala og kamatayon. Lust, English. Lust is an uncontrolled desire for something that God doesn't want you to have right now. Kana man ang pasabot sa kaibog. It's not, listen to me, ang lust, dali ang tanan tinguha, lust. Ang lust, mao ang tinguha nga wala na pugni nimo. Can I say it that way? Wala na pugni nimo. O ang tinguha para sa butang nga ang Diyos dali ganahan nga mabatunan nimo karon. It is not the desire that is the problem. Ang problema, mao ang panahon nga kana nga tingwa magkupo na sa imong kasing-kasing ug imong hunahuna. That's lust. You want something God doesn't want you to have. Now, basin sa umaabot ang Diyos ganahan nga ikaw makabaton niya na, pero dali ka na ngayang kababuton karon. Panagliktan. It may be basin sa umaabot ang Diyos nagplano nga mohatag kanimo sa mas mayo nga trabaho diin na mas dako ang sweldo. Pero kung wala pa siya may hatag ni mo niya na. By the way, I pray this for some of our people. Magampo kung Diyos mo hatag sa uban ninyo sa mas mayo nga trabaho. Pero kung wala pa siya naghimo niya na, kana mo pakita kanato nga siya nahibalo kana nga trabaho, kana nga oportunidad, dili maayo alang kanimo. Are you with me? Saptan ninyo. He hasn't given it yet, so He knows it's not good for us. Kung naay batanon, nga naay tinguha para sa special nga relasyon, murag, ang Diyos nagplano mo hatag kaniya sa asawa, sa bana, sa umaabot. Most people get married. Ang kadaghanan, kay importante na. Kay kung dali maminyo, dali manganak, dali maayo para sa kalibutan. So, the majority of the world, there are a few, na ay mga tao sa man ni Apostle Paul. Dili ang kababuton sa Diyos nga si Paul magkasal. Si Daniel dili pwede magkasal. Na ay uban sa Old Testament, they were forced. They were not able to get married. They had an operation making them not able to marry. But most people, ang kadaghanan, ang Diyos nagplano nga siya magkasal. Pero kung ang Diyos wala pa mihatag kanimo sa special nga relasyon, nahibalo siya nga kana dali maayo lang kanimo karon. O kung ikaw mo tugo niya nga tinguha nga mukupo na sa imong hunahuna, you are now lusting. Nangibog na. I've finally decided I like the Visayan phrase. I don't like it, but it is accurate.
When you say nag-crush siya, naibog siya. That's how we say it, right? Naibog siya, right? That is correct. That's what crush is. Dili pa kabubuton sa Diyos, pero imong tibok kasing-kasing, imong tibok huno-huna, nag-focus gyud ni ana. Are you listening now? If God hasn't given you an uyab, by the way, God doesn't really give uyabs. He gives husbands and wives. He that findeth a wife findeth a good thing. It doesn't say findeth a girlfriend. Ang relasyon sa girlfriend-boyfriend, padulong sa kasal. That's the plan. Kung imong tinguha maong uyab, you have big problems. Ang saktong tinguha mao ang asawa o ang bana. Now, there's a time na mag-dating or mag-courting. I like the word courting better than dating, but whatever. Na panahon nga ang relasyon mag-grow padulong sa kaminyoon. Pero ang relasyon dali ang goal, ang kasal mao ang goal. And I worry about some of you young people. I feel like you're more interested in the relationship than the marriage. Be careful. Be careful. Girls, walay sala diha sa attraction nga to sa lalaki. Ayaw pag-focus sa mong kasing-kasing niyana. Okay. Kung ang lalaki mo labay o ikaw maglaway, naay problema. Sige ang ngipon. You know, some of you girls, you're not even sneaky. Are you listening? If every time I see a boy somehow naka sa duol, magmatikod ko niya na. Matag panahon, naay lalaki diri. Uy, naay babae diri. Oh, naay lalaki sa likod. Wait, ang babae po niya mo sa likod. Unsa na ito mo? Gentlemen, nako'y tambag para ninyo. Kung makita ka niya nga klase sa babae, run! Kung siya mogukod, puhon-puhon siya moguyod. You don't want that girl. Ladies, don't be the girl who chases. Ayaw mahimot ng kanak nga babae maggukod sa mga lalaki. If you can catch him, he's not worth having. Saptan niyo ka na? Kung ikaw what's catch? Sakop? Dakop? Makadakop ka niya? Apas? Kung ikaw makadakop sa lalaki, nga naman ikaw gana niya ng klase sa lalaki. Kinsang mag-lead sa pamilya. Kung ikaw makakontrola kaniya, kinsa magkontrola sa imong mga anak? Si Ma'am Ruth, strong kaayo siya, but she needs daddy to control the kids. Ako mo sulod sa kitchens. Ang bata, hey! And I say, hey! There is authority in daddy's voice. Joey, stop. Listen to me now. Girls, kung ikaw makadakop sa lalaki, ikaw ang nag-lead sa relasyon. O kung ikaw ang mag-lead sa relasyon, patay. Kaya ikaw po, kinala mag-control sa mga bata, pohon-pohon. Kaya kanat na klase sa lalaki, maglingkod lang diha sa sala o mag-play sa cellphone. Listen to me now. Walay sala diha sa attraction. Kung naay tao kaya say madani ka, kung madani ka nga to sa lalaki or lalaki ka madani nga to sa babae, kanadali ang problema. Ang problema mao ang kaibog nga kung ikaw mag-focus niya na kung mag-feel ka, dili ko pwede magmalipayong kung dili ko makakuha kaniya.
Only at Truth Baptist Church. Control your feelings. But, girls, can I just say, you're not ready to be a wife. I have to have him. You are selfish. You will be a very bad wife. Let me tell you a secret about Mom Ruth. She liked me for 1 year before I asked her for a date. But she hid it really well. Bright kaayo siya. Siya nakasabot. Mike is a man. O kung ako mogukod kaniya, molaya siya. I shouldn't say daghan because that sounds stupid, but tulo ka babae diya sa Bible college, naggukod gyud na ako. And I mean, I understand why. Nakasabot. Ang pinakamakahadlok, ang babae nag-share me sa birthday. Well, I joke. January 23, 1985. Pero nahadlok ko niya. She had a wandering eye. You know what I'm talking about? Now, there's nothing wrong with that, but there is something wrong with chasing me. So I'm going to make fun of her, okay? When she was looking at you, it was like this. Nagtanaw siya nimo, pero mag-ana. Nagtanaw nimo. Ah! Hi, Mike. Hi. She gave me a birthday present with a card full of candy. Naglanta ko sa akong mailbox sa akong birthday. Ano ni? Nag-abri ko, gikan niya. Nagbasa ko basing katunga sa card. Milabay, nagkaon ko sa candy, naglabay sa card. Dili ko buto, sayang kung dili mo kaon sa candy. Nailain, iyangalan si Ruth pod. Iyangalan pod si Ruth. Dili ang tanan, Ruth nindot. Dili ang tanan. Just so you know. Naglingkod siya, likod na ko sa English. A basic English class. And kanunay, mangita siya sa raso nga mga tanak na ko kabahin sa bisan. Unsay mong hunhun na may kabahin ni ini dere. After about 3 days, nag-realize ko unsang naitabo. And I'll be honest, I haven't always been the best Christian. I was mean to her. Siya magdoon na ko mga tanak. Hey, Mike, No. Kana. She stopped chasing me. Dalit na karo. Listen to me. Girls, if you like a boy, hide it. Kaya nga naman, number 1, next week, mura ganang kasalain. The heart is deceitful and very stupid. Oh, he's the most wonderful, siyang pinakaninong nga tao sa timog kalibutan. Tanaw yung pagkagwapo. Hape, mabuhat sa pagkagwapo sa akong pastor, hape. Dayon, 2 days mo labay. Delete siya mag-amba ni mo. Ha! Kumupatay ka niya! Hide it. And don't focus on it. Tugote ang Diyos mag-lead. Ganang ka makasulti sama sa gisulti sa igsoon ni Rebecca. They said about Rebecca and Isaac, the thing proceedeth from the Lord. Kini nga relasyon nagikan sa Ginoo, dili mi makadumili ni klaro man nagikan sa Ginoo. Let me tell you something. Kini nga relasyon nagikan sa Ginoo. Bisang kinsang lain babae murag nagpatay nagyud nako before this. Did I not say that right? Any other woman would have killed me by now.
God gave me the right wife. Are y'all listening? Wait for God's timing. Control your thoughts. Love Jesus. What day was that? What day did I take the girls for milk tea? Was that miraculous? Was it miraculous? That doesn't feel right. Friday. It was soul winning. Friday, nagdala ko sa akong 5 ka anak nga babae nga to sa King's Cafe. Tabian gayud sila. And we had fun, didn't we, girls? Nalingaw ta, di ba? Now, let me ask you a question, girls. Ganaan ba ka nga imong bana mahigugma sa inyong anak nga babae sama niya na pohon-pohon? Was that a clear question, Gillette? Do you want your husband to love your children and give you that attention like Now, obviously, I'm very appropriate because these girls aren't really my girls. I don't touch them. Maghalog ko ni Beth, pero dili nila. Pero okay naman, dili ko ganahan nila. But I'm serious. I'm being serious. What I'm showing you, girls, is this is the way a father loves his daughters. Pero kung ganahan nga imong bana sa umaabot na higuma kanimo og sa inyong mga anak, sama nga ikaw nakakita sa pamilya ni kanamo ni Ma'am Ruth, pangita ang bana na nahiguma sa Diyos labaw kanimo. Kung imong bana nahiguma sa Diyos, mahiguma siya kanimo hangtod mamatay siya. Are you listening? You don't want to be number 1 in your husband's heart. You want to be number 2. Kaya basta lang naiguma siya sa Diyos, may guma gyapon siya nimo. May guma sa imong mga anak. If God hasn't given you a boyfriend or a girlfriend yet, paghula kaniya. Kung ang pastor dali mag-uyon sa relasyon niining panahon na, paghula sa Ginoo. I'm not God, but I know His voice. Dili ko interesado mag-control sa kinabuhi. But I can look at a young person and say, dili ka ready magkasal. You need to walk with God for a few years. None of that was in the outline. I'm not sure what happened. Kana nga nagwali ko 20 minutes karon. Kana lang sa outline. Wala ko sure sa naitabo. Look at verse 16. Are we still in James? Napata sa James. Verse 15 talks about lust leads to sin and sin leads to death. Look at verse 16. Do not err, my beloved brethren. Ayaw pagkasayop akong hinigugmang mga igsoon. Watch now. Kung naitinguha, musugod og kontrola sa imong kasing-kasing og hunahuna og mga decision, hapit na ka maghimo sa dakong sayop. Do not err, beloved brethren. But why do we make these mistakes? Nga naman kita masayop tungod nalibog ta kabahin sa Ginoo. Look at verse 17. Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Ang matag maayo nga gasa, o ang matag hingpit nga gasa, gikan sa itaas, ug nagakanao gikan sa amahan sa mga kahayag, sa kangkinsa walay mausab-usabon, ni landong sa pagkabalhin. How many good and perfect gifts come from God? Pila ka maayo o hingpit nga mga regalo magikan sa Diyos? Pila? Tanan. Every good gift and every perfect gift. Stay with me. Pila ka gifts nga maayo para nimo magikan sa Ginoo? Tanan. Tanan. Are you with me? That means kung naay butang dali magikan sa Diyos,
kana dili maayo alang kanimo. Pasin ikaw maghunhuna nga maayo, pero maot kayo ang resulta sa katapusan. Kanamang rason nga matag kalibutanhong nga relasyon sa lalaki o babae motumong sa katalagman. In the pitan today, show me a worldly relationship that lasted. Talagsaon yun. Ang mga batanong sa inyong high school, manguyab-uyab, unsa kadugang mga relasyon. Mga simana, mga bulang. Diba? Dayon magkigaway, pangitaon ng lain. Amen. If it's not from God, listen to the statement. If it's not from God, it's not good. That's why when a person accepts the wrong job opportunity, it always ends in disaster. Paminaw, kung nakay bagong job oportunidad, pero kana nga job magpugong nimo gikan sa pag-apil sa imong church nga matinud-anon, faithful attendance to church. Kana nga oportunidad dili wala nagikan sa Dios. It may be a gift, but it's not from God, and it won't be good for you in the end. Oh, dako ang sweldo. Ang dakong sweldo, dali makapalit sa mayo nga kaminyoon. Ang dako nga sweldo, dali makapalit sa malipayo nga panimalay. But the problem is, kung ganahan gayud ka sa uskabutang, kana nga kaibog, makabuta kanimo, o ikaw, honestly, magtuo na nga kinahanglan ka niyang butang, dili gitinguha lang. Was that clear? See, here's what happened when I read in English. Magduda ko sa kong mga translation. When you convince yourself, I need this, then you have to believe, well, ang Diyos napakyas na ko. Di ba? Unsay problema, ang kaibog makabuta nimo. And having food and raiment, let us be therewith content. Ug sa nakabaton og pagkaon ug sapot, kita pinaagi ni ini magkontento. That thing you desire, that desire nga ikaw nagtuo nga nagkupot na sa imong kasing-kasing. I have a question. Is it related to the necessary things of physical life? Food, water, clothing. I think we could include kinahanglan puy-anan. Occasionally kinahanglan tambal aron kay masakit, aron maulian na. Those things are needs, and God knows you need them. So let me tell you how to be happy. Tanaw ang tanan nga gihatag sa Dios kanimo. Ug ingna ang imong kaugalingon, I have enough. Oh, pero nakikitinguha. No. Okay, fine. But I have enough. Nagtuo ko nga akong langit nung amahan na hibalo kung unsay akong gikinahanglan. Siya nagsaad nga mo atiman sa akong mga panginahanglan. So I just believe I have enough. That's how to be happy. Undang niyang paglantaw sa Shopee. You don't need the things on Shopee. Inyong kinikanan wala nag-shopping sa Shopee. Now, you can buy some things you need on Shopee, but most of the things on Shopee you don't need. Uninstall the stupid app. You don't need those shoes at the ukay-ukay. Look at me. You say, well,
Pero discount man. Kinahanglan ko sa bagong sapatos. I have a question. Unsay mong gisutan samtang mangita ka magsulti kinahanglan ko sa bagong sapatos? I am amazed how many shoes Filipinos have. I have 2 pairs. 2. These and my tennis shoes. I guess I do have work boots from America. You don't need 25 pairs of shoes. Really, you don't. Nino ang presyo. Kanaway labot. Just saying. Pastor, naglabot-labot ka. I know. If you want to be content, stop going in the ukay-ukay when you don't need clothes. Nagpamunga lang ka sa kaibog diha sa imong kasing-kasing. Maglakaw ka padulong sa merkado. Uy, nindog yun na. Stop it! Kining paagi nga mo lakaw, mo labay sa ukay-ukayan. You ready? I'm serious! Kung mangibog ka sa tanan, sa nina, salud sa ukay-ukay, ayaw paglabay sa ukay-ukay. Pili ang lain dalan. I have enough. There are times you need to buy things, but we buy a lot of things that we don't need. Amen. But seek ye first the kingdom of God, and all these things, the things you need, shall be added unto you. Can I say to you today, kung nagatugayud ka nga ang pagkuha sa imong gitinguha, maghimo kanimo nga malipay, mahinawain gayud ka. Because the Bible says, the eyes of man are never satisfied. Ang mga mata sa tao dili gayud matagbaw. Kung ikaw mo kita, mo kuha, diretso mo kita sa lain. O kung mo kuha, mo kita sa lain. Happiness is a result of deciding to be content, not getting everything you want. I want to challenge you tonight. Just decide, I have enough. Kung Diyos magdugang, malipay ko. Pero kung dili, malipay gyapon. Kay paigo ang ako karon. Napagko'y dugang pa, pero mag-stop na ko kay ulahi. Wow, ulahi yun ta. Tuhon na mga ulo, piyaw mata.